ñukanchik convidarishka mashiguta charishpa kanajunchik mama Mercedes Panamá payka kay hatun hampi wasi nacho Centro de Medicina Alternativa hampi wasi ukumanta migaypi ñukanchikwan paktalla katishpa green rimarishpa ashtawankarin riksichishpa hampikunata shinaka mama Michita Alicia mushka kapay alichiguta charipay. Bueno, Dios solpague nipani mashi Carmelita y alichiguta charipangi. Dios bendice a pachon kikimba trabajopi tikimba tukuy funcionbi kay radio tañakpa mapakunatapas shinashta kikinguna ta ulpi huyayta karashpa tayta Jesus karashka pachon nishpa mañapani y kushkapani ñukamanta kikin tigrashpa punguta paskashpa kaypi chaskishkamanta y shinallata maypika uyakuna ñuka compañeras del grupo de parteras saludashpa kachapani tukuy llawkunaman alichiguta charipay nishpa. Ñukapa kunan kay temami kapan sobre ñukanchik ña wachashka partigumanta nachu ungushka ninkapaka unkuykunatarami karajuripanka nachu ñukanchika siempre uyapashkanchik wachan nikta nachu animalkukuna mishu shimaypi rimashpaka nin ya dio a luz la vaquita nin nachu kutin ñukanchik runakukunapika ñuka wawakumi wacharipashka ña wachashkami kapan nishpa parlakta uyashkani nachu entonces shinakukunamanta parlashpa claro directamente mana kashpaka malkiripashka nin una kashpaka ña kutin kamapashka nin shinakukunata parlankashkanchik nachu chayka chashnakukuna kashkamantami ñukamantaka desde chay primer punlla ña kamakuman rishka punllakumanta pacha cuidarishpa katichun mañayta chari rurapayma imashpa kunanpi kaninanta ñukapashi claro kay tiempota shamushkani pero ashtawan como punllan indigupi ayudashpa shina chaypi hampikunawan kajushpa yapak llashakta tarishpa ripani nachu nanaykunawan kakta quizás na riksimantapash nachu hampikukunata imasha ñukanchik alimentarinakunapi wakinpika manllan wawapa pupukuna inkunankami nishpa mikunakunapi fallaripan nachu ñukanchik Vixagupi ña wawaku illashpaka madrikupash maskan wawakutashnallatta entonces chay wawakutashnallatta maskashpaka nanachishpa kawpi shinashpa llakunaman chaytapish ushanchilla nachu ñukanchik kunanpika ña doctorkuna nin presión baja nin presión altata charin nin shina nishpa rimaykunapika umakuta nanachin ña bigukuna amsayachin lanzan shinashpaka ña llakillami tigranllaka chayka imashpami chaypi kan es Vixagundi kashpallata paykunaka mana ali mikun y shinallata yakukunayman hampi yakukutayman karina karayta ushanchilla porque wawaku Vixapi kakpika na hampi yakukunataka ani karaytalla ushanchik sino chay karimpa rikushpa imakutalla kanatapi rikushpalla karayta ushanchik pero alimento pastipika mikuyta ushapanka tukuyta mari mikuy ushapan nachu único wakinpika maypi ñukanchikpa shuklla akllashka ishkaykutallami ñukamantaka na seguro 15 mikunaku kapan chay pastigumanta ñukamantaka ñuka pastukukunaman chayankakamanga na mantapanichu mikuchun nachu wakin presión altata chariktaka yapakunu mishankami nishpaka chuchukawan bodagowan shinallata sopa de fideo nishpa rimapanchik chaykunataka natakachipanichu ni chayra ungushkamanpash ni mata chaykunata natakachipani porque kunu kan entonces shina fideoka harina mari trigo mari trigomanta shamuq chayka ashata difícil makan payka porque fideotaka nishpa shimipi ñuka punta taytakuna nishpaka fideota desayunashpaka punkuta chankalashpa rihullaptami yarhan ninami shinanina kana karinga fideo apita mikushpaka fideo caldota karanpika fideo caldoka ña chawpi punkuta chankalashpa yalihukllapitami ña Vixaka yarhachihun nishpa rimana kana karin ñuka taytiku suegro shina riman karin ñukataka chaymanta chashnawukunata kana karanichu porque paykunaka na alimentota charinchu nishpa chuchukawan alimentota charin pero kunu kan
Kutiki bodago shinallata achutita charipan, entonces chaymanta wakinpika comunakunata chapushka shina ajos alimikan pero sarago siempre timbushkago sarawakuna kapan entonces chashnagumantami timbu chay bodagota kana sakini hasta killagupaktanga kan chaymanta restotaka mikuyta ushapancha yari golpiguta llata mikun más verdurata kachapani ñukamantaka imashpa ña wawaku viksapi kakllapita mikunkapaka ña rihun puro granos rihun kachani shinallata pollo mikuna kashkata kachani porque chakishka wakinka mikuy ushan wakinka kutin problemata estomagokunapi charishpaka viksa ñukanchik puzun ninchik chaykunapi charishpaka llakimaykuytapish ushanalla kan pero kutin llullupi kana llulluka kutin como verde kan karaguka quillo kan chayka verdego fresco kan karaguka kuno kan entonces quillowan kadro ka kuno kan verdewan kaka fresco kan entonces chaymanta paykunataka mandapani hasta kata mikuchun maypi uyakukunaka más alimentaria kapan es puro verduras frescas nacho chay karimbash llullu poroto alberjas taurigukuna kawpipash ima kawpipash frescokutaka mikushpa alimentana kapan imapa ñukanchik wawa viksa ukupi ña alimentarishpa ama faltachu ña wawakuta ña mashtimi wachakpipi ña kanchakuma llushikpika ña wawakuka shinchi chay karimbash pesukunapash normal vivullago llushiripan y nacharipan problemas ña doctorkuna rikukpika pesopash normal tallapash normal y kutin mana wakinkukuna na alimentarita ushan porque nin lanzanmi na ushanchu umata nanachin shinami kan doctorpama kachanchik hierrota upyan hierro ashtawan tukunnikpi ñukaka nini ari hierrota sakshitapish nanijunichu upyaychik ninimi pero más granukuta mikuychik mikushpaku wawakutaka alimentapaychik kikinkunapapash fuerza tiyarichun nishpa mandayta yachapani nachu ungushka hipaman lo mismo shinallata viksakuta watachinkapak lo mismo maskapani shinallata ña hampi yurakukunawan watachishpa shinashpaka ña primero sakipani golpi yawarku llukshichun ñukanchikpish tanto como chay doctorakuna imasha ruran shinakullata viksakuta masajikuta kushpa rikushpa aceite de olivikunawan chashnashpa shina masajikuta kushpaka ña yawarku golpi tukurikpika ña shinashpa ña kutin mikunakutaka karay kallaripani ñukakumantaka ña mandani wasikuman pushapaychik wasikupi lichikuyma ama faltachunka timbushkapikuta karapaychik kachimikunakuta ruranakupish timbushkakuta rurapaychik pero siempre wakinpika kunumi kan ama kunulla mishashka kachunka timbushkakupika churapaychik nini wakin alberjaskukunata imapash granukukunata churashpa yanupaychik chaykuta mikuchipaychilla nishpa kachani chaymanta ñukamanta mañayta rurani golpikukunallata maypi wanakushpapash ama ñukanchik cuerpukupi wawakuta ungushpa yapata llakilla débil kidankapaka alimentarina kapan aliguta nachu shinashka hipamami ama hipaman kunan kay timpukunapika ña ñukanchikpa madre nanay ninchik fuerzayta na ushanchik ninchik descenso de vejigata charinchikma ninchik ama chay problemakunaman chayankapaka wataripaychik nini maypika nani hupanichu chaywanka ñukallami watachina kanita sino kaypika ñukanchikka grupopika acha warmikunami kanchik acha mamakunami kanchik partera mamakuna nachu watachinata yachan mamakuna entonces chaymanta maygupi kashpapash mayja comunakumapi uyanakushpapish watachishpa hampi kunu yurakukunawan ma fresco yurakukunawan ma imawan kashpapish cada uno yachashpaka chashnakukunawan tandachishpa watachishpa ña kutin ukumanka ñukanchik viksa chay yawarkukunata golpi mallachun chay chugririshkakunash ali tukushpa kidachunka purgantita karana kan imata purganti kan ñukanchikpa pamba pankakunallatami purganti kapan nachu chaykunata upyashpa katishpa ña aligu hatarina kapan maymanta ñukanchik punta taytakuna kari chiri yakupi natakachina kan kunanpika apenas ishkay puncha 15 punchata ña wawakuta ña lugarishka kanchik nishpaka ña trabajomanpish rinkapak shayarinchilla ña calle chirikunapipish purinkapish shayarinchik chaymantami kunanpika tullu nanaykunamanpish tigran nachu chiri pasan ñukanchik aychawkunapi golpi chay nanaykuna hapirishpaka kunanpi ña llasha chay karimpish ishkay chunka watakamanka jovencita sentirinchik
pero ña kinsa chungamanta bichaymanga ñana ushanchilla nanaykuna hapincha nachu chaymanta ñukakumantaka mañayta rurani chaykunawan cuidaripashunchik nishpa nipani nachu. Sumapacha mashigukuna ari uyashpa kanajunchik nachu imashinata ñukanchikpa kay pasto hipaka imashina kamarishpa kanakunamanta riksichishpa kajunachu mikunamanta shinallata watarinamanta imashina ñukanchik ashtawan kamarishpa ali kanakunamanta mashigukuna. Bueno, estamos conversando en estos momentos con la mamá Mercedes, un poco comentando también sobre cómo debe cuidarse una mujer que dio a luz. O sea, después del parto, las comidas, del cuidado, qué medicamentos se puede consumir. Así es que, y en conclusión dice que es indispensable realizar de lo que es el encadenamiento, porque eso es lo que le va a garantizar para que la mujer vuelva a ser la misma y pueda hacer cualquier tipo de actividad de trabajo, incluso la fuerza que puede tener, ¿no? Mashigukuna, shinaka katishpa kanahupancha, estaban garin rixishpa katipashun, shinaka, kunan kay nishunja, watachipi rikushpa, wakinkunaka chumbiwan watachin, wakinkunaka pachawan watachin. Imashinata ashtawan alikan chaypika wakinkunaka sirihukllapita watachin, wakinkunata rikushkani nachu ñuka mamita tayman shina punta tayta pasterukunaka hapishpa markashpa aliguta chay chapspichishpa tushuchishpa shinashpa watachin karyanka nachu chay watashka kani mayman kuyurita na ushashpa kankarian shinapish mamitakunaka imatapish nananniktapish na wishkanchika hipalla ña ungushka hipaymanka. Chay watachipashtipika cierto kan nachu ñukanchika desde wawaku ña Vixakupi tiyarishkamanta shushuchinchik y wawa mamataka chashnallata apanakapan porque imashpa wawa mamakuka kuyurin paypash wawapa umagushnallatami kuyurihun ñukanchik Vixapika chayka shushuchina pacha kan maymanta shushuchina kan shushuchikpimi wawa mamakuka maykupi satirishka kashpapash paypash kuyushpa ña lluksi kallarin maypi satirishkakumanta chay satirishkakuta ñukamantaka wakin cuerpokunaka rakulla kanchik chayka kuti yanka uchila fintukunallawan shina chalinakullawanka napaktan watachinkapak ñukakumanta ña ashtaka llashakmanta pacha shamupashkani fachawan fachapash chay ñawpa chay Campeche facha nishpa rimanchik wakinka aya facha nin wakinka suku facha nin chay fachakuwanmi watachipani pero chumbiwan siempre maymanta churana kan ukumanka fachakuta kashpa imakuta kashpa shkuti chumbi solo watachikpika ninanta ajustarishpa ñukanchik cuerpo aychakutaka kuchuytami kuchun nachu chaymanta wakinkunaka yanka chumbiwan watashkaka rosannin chay na ushanchichunin chayka pero ñukakumantaka fachakuwanpacha watachinkapaka ashakuta chapisichishpa kuychishpa rikushpa chapisichishpa kuychishpa rikushpa ña wawa mamakutaka butunashpa rishpa ña watachini hawakuman ashakuta suchuchini y ñukamanta kayta nini yapataka mana awstanachu ciertomi kan punta mamitakukuna Dios solo pagui ñuka personatapash ninanta awstakpika fiebreta kukpi ñalla wañuriani nachu es que yapata awstakpika yawar nasilkuran yawar maytata yalinakashka chaymanta lo único ñukanchik hapina kanchik wawa mamakuta aliguta butunashpa killakupaktankakaman watashpa fachakuwanka golpe kay chanka kay ñukanchik chankakumanta pacha ajustashpa watana kan ishkanti ladomanta ajustashpa watashpa chay hawamantaka chumbiwan ajustana anakuta imasha ajustarinchik shinashpa kawpi ñukanchikpa chay wawakuta ña mashtin ña wachashka hipakumanka ñukanchikpaka cuerpoka golpe quedan débil tullukukunapish paskashpa ima quedan chaykunaka ajustarin fachakuwanka pankalla ajustayta ushanchik y na molestarin paykuna fachawan watashkamanta y shinallata ñukamantaka kay ungushka mamakunatami mañayta rurapani
tukuya kayka general kapan nacho, tanto como para mestizos y tanto como para runitas na ñukanchik runa gentekunapa nacho, imashpami ñuka nipani kayta wawata ungushka persona ama preocuparipashunchik, ama llakiyapashunchik, ama wakañachipashunchik, ama botarinajushunchik. Muchas de las parejas pika botaripash tiapanchik makaykunapish tiapan nachu kunankamanllata. Imami pasan chay wakashka mama sufrishka mama shaykushka mama tukuy llakiwan ukuman hapirishka lichikuta wawaman karakpimi wawaka chuchushpa lichita chuchushpa rishpaka ña chay ungushka lichita chuchushpami wawaka ña kutin shamun kunanpika ña shuk 8 años 7 años kukuna ima charin wakinka ña charin 3 años mashina ima charimushpaka atakitakun wakashpaka morado llakidan chaypimi kunanpika ña doctorkunapish cuenta karanajunki imamantata chay nanayta charin bueno ñukanchikmantaka chay malo leche chay wakashka chuchu mamapa sufrishka chuchuta chuchushpa wawakunaka yawarman yalin entonces chaypi kunanpika kujun chay ataque nanay nishkata chayka ataqueka imata kan es wawakuna desmayashpa tukurin entonces chaymanta siempre tranquilo kana kanchik ima botaritiashpapish kashna kamapi sirikun llullu wawawan sirikun mamapa ñawpami imanga na botarina kanchik sakina kanchik o wakinkunaka kunanpika charin chay presión alta nin presión baja nin shina presión baja kunawan kashpaka ninanta preocupashka ña uma hasta muspayanchik mamaka ña desmayangapash shayarin y shinashpa wawa wakapika hasta chayan chuchuchin wawaka ña chay nanay unguitaka pay hapikun golpe chaykunapipash cuidarinapacha kanchik ama shinankapaka hampi yakukunata rurashpa siempre quimichishka kana kan yakuta upyashpa pay mama cuerpo chiriaripachun y shinashpa ña kutin lechikutaka despuntana kanchik o sea kapina kanchik lechikuta ama chay pina lechita upyachun chaykuta kapishpa ima shinallata ña kutin estreskunata charishpa maypilla bueno kaypika ña satipani nachu maypi ñukanchik kunga tullukunawan umakuna nanaykunawan washa nanaykunawan del todo preocuparishpa ñana ushanakushpaka utialla maskapashunchik maykupika tiapangami hakushpa shina hampikukunawan chiriachishpa hampi yurakunawanllata cuerpokunata hakuchikuna tiapanga nachu ama sakipashunchik ashtaka nanay ña misharinkakamanga ama sakipashunchik porque misharingakama sakishpa kawpi ña ashtaka ña chay estrés nishka mishashka kuna shamushpa kawpika ñukanchikpapash shinchi kan imashpa porque wakin hampika paktana kan wakin hampika alimanta paktana kan chayka ña kutin wakinka rin shukpi ña hakurihun shukmay alin shukpi altukujun shukmay alin panda hampiwan rishpaka chapurishpaka nimamanta na uti ali tukun shinakukunapish ñuka makipi paktamushka chaymanta nini ama sakipashunchik kay estrés mishachu porque estrés mishashkami ninan llaki kan nachu chaymanta chay manaykunata rurapani hampikukuna estrés papash tiyan punta taytakunakari ñukanchik mamitakunaka ninajunakanakari ñukataka umata nana kaykunata shaykurishpa nanan nishpaka chay alpa kiñuwa nishpa rimanchik chay alpa kiñuwata hapina tsinikuta makijunata hapina mashtimi chay puyan nishkakunata hapina chaykunawan tandachishpa hakushpa hasta golpita umata armachiwash nina sacha sanarakunata tandachishpa chaykunawan armachiwash nipika chayka paykunapaka punta kunapash chay estreskunatami charinkashkanka nachu pero paykunaka shinakunawan armashpaka yalichinalla kanakarian nachu kunanpika pero chaykunaka ña kunanpika ashtawan shinchi unkuyman tigran entonces chaymi llakikan derramekunata kunajun tukuyta llakilla kan cuidaripashunchik maypi tukuylla ayllukuna uyakunaka chay estrestaka ninanta cuidaripashunchik porque estrés kanapuk llaychukapak estreska paro cardíacutapish kuyta ushapancha nachu paralizaytapish ushapancha golpe porque imashpa yawar mana funcionan ñukanchik cuerpo golpe rupayashpa kidashpa Rimashikukuna shinami ña kaypika riksipanchik nachu imashina estrés nipanchik shaykushka shinami
yuyachinachu ari kushka imashinani samba kaninikta uyashkani mamakunata imata ruranapash tiyan ana yanka ima sirikunayanchu ima purinayanchu imachari kani nalichu kani ninnachu chashnachu kanka ari chaymi kan chayka ña ñukanchikpa chay estrés nishkaka ñukanchikpi chay imapash llakita charishpa chay llakita tandachinchik ñukanchik ukupilla mana parlanchik shukunama waka ñawpipish aguantani mana parlayta ushani ima llaki shamukpipish ñukalla tarpurini ñukalla hapirini ñukalla tukuypipash tukuy ima llaki shamushkatapi ñuka kashka alichirishpa shamuni chaymi ñukanchiktaka wulpi tandachim hígadoma yaykun hígadomanta riñonman yaykun riñonmantaka pulmonman chaya pulmonmantaka corazonman yaykun acabado chay corazonman chayashpa ña umaman bitsajamun ña yawarka ña uma kunushpa hasta shaykuchishpa humbichishpa rin ña yawarka ña cortarishpaka ña corazonmika saturarin chayka ña ushan ña ima shayta. Ari mashigukuna rikishinami riksishpaka panchinachu kaykunata charishpaka ima yakugupimanga imatata upyashpa ashtawan alikapanman. Ñukanchikmanta ñuka personamantaka tiyan llashak hampinachu chay rupashpa tukllata rupanchiknachu ushashka rupashpa caloswan chay hurikukpika maskana kapan pampapika hampikukunataka llashakta pacha charinchik tanto como fresco tanto como terciado charipanchik chaypaka kapan es jodasgukuna chay yawachi nishpa rimapanchik chay yawachikuna chay zapatero nini ñukaka mashti pinan yuyuta chay pinan yuyukuna sapikunapi rabano shinallata rabanotapi sapigupi llukchishka verrugukuna sapipi llukchishka zambo churugukuna achucha yuragukuna chaykunapi coles yana colesgo yura colesgo shinallata lechugagotapi yura lechugagota chay verde lechugagota y yana lechugagukuna chaypi chapushpa shinallata manzana verdegukuna pepinillukuna pepinukunata rayashpa chaytaka ninanta hakuna kan maquiwan hakushpa kashpa lulun claroguta batishpa ninanta espumaguta shinalla rurashpa chayguta chapuchishpa birbenatapash churana kapan chaykunata churashpa ashagutaka ukuman upyachina shuk ashaguwanka ashaguta tibiashpa umaguta armachina porque umami ñukanchiktaka umapimi manchanayta calor juntashpaka yawar anguña umapika rupayashpaka yanuyta yanu chaymanta umagumanka tibio ni tibio ni muy chiri ni mana kana kan yanka kana golla yanka chaykarimpish yanka shu imasha kashpaka shu ansala yanka ninapi yalichishka y shina golla kana kan chayta uma entero shina armachishpa golpe cuerpota uku chakikama lluckshikta armachishpaka rupana kan chay yuragukunawan shinashpa kawpika ña yalishpa rin ña ashaguta calmarirkami ninakun entonces tiyan hampikuna llashak tiyan nachu tukuylla mayja hampi duragukunaka golpe hampi duragukunallata yachanchik sino diferente cosasta hampinataka cada mamakuna yachapanchik nachu. Ari mashigukuna rikishinami kay hampi rimaykunamanta ashtawankari rimashpa kanajunchik imashinata ñukanchik llaktakunapi llata hampi charishkakunawan cuidarishpa kanakunamanta shinaka ari ña uyashpa kanaju mashikunata convidapashun imashina ña paykunapash ashtawan ñukanchikpa kay salud nipanchik chaytaka shinchiyachishpa katishpa kanajuchun runa hampikunata ama sakishpa kanajunkapak nachu ña puchu kay pachakunaman chayashpa kanajupanchik. Ari ñukamanta imashinani parkani kallaripi kaypika ñukanchika tukuylla comunidadmantaka sukta chunka mamakunami kapanchik nachu golpe parteras, sabias, hierbateras chaykarinpashi harikunapash Dios solo pague ña kunan kay wataka kimirimushka kan tawalla hari tiyukuna medicinata yachajunkapak hampita yachajunkapak munanchik ashtawan nishkakuna cada uno yachan diferente llaktakunapi tiyan ama shuyashunchik nishpalla ashtawan llakikunaman yaykunkapak mas kashpa hampiripashunchik tukuy llawkunallata plantakunawan porque ari ñuka nani junichu doctor pama amba ripaychichu porque doctor
doctorpaman rishpami yapatapas chata upiashpaka kunanpika ñukanchik kay COVID nishkapa chay unkuypa vacunarishkakunaka ninanta pulmonta intoxicanajupan nachu ña pulmon ninanta avanzarimunajupan chaykunawanpash ama chaykunapi urmashunchik tigrashpa ñukanchik punta mamakuna imasha hampirishpa kawsarka y chaykunataka rikchachishpa katipashunchik y shinchiyarishunchik ñukanchik pampa hampikukunawan nachu chaykutami ñukamantaka mañashpa sakiripani y maypi uyakukunaka imata puykuta rurana kashpapash hampi wasiman kimirimunalla kapan hampi wasikupi villachinajupanchimi y chaykupi charipanchik diferente médicos shinallata natural kashkawan hampikuna tiyapanchik shamunalla kapan masajeukunata iman chaypi kunajupanchik y shinallata lisiadokukunapan ima chaypi hakudurkukuna tiyapan nachu shinallata doctorkuna tiyapan tanto como medicina occidental y medicina ancestral chaypi trabajapanchik doctor Terampas chayllapita trabajapan pediatría nachu entonces chaykunapi convidashpa sakipani uyashkakuna shamunalla kapan ima punllakupash tapunkapa o parlankapaklla kashushyaykumunalla kapan nachu Maytata chayana kapanchik Copacabanama shamunakapan Copacabana chay kindi wasiman vichayllukanallakupi kapan fierro carriladokupi chaypi kapan chaykupi kidapan Copacabanama shamashpaka ña hampi wasitaka tupanalla kapan ñuka trabajapani desde lunes a viernes wakinpika de emergencia charini sabadota shamupani shinallata chaykupi llankakupani shamunalla kapan maypi uyashpapish tapunkapa Ipaychanchik mashigukuna shinaka paginishpa ashtawangarin anchuripanchik kaypika ña kay rimachikunawan pakta katishpa kanakushkakunamanta